Sa hisien lingba ketika kubor, kuat banai kublai, yaki patba, jengkari, kami itu kejungi, berjuai kejingkusan kebakannya ke Voice of the People Party. Mat lingba ketika kubor, kuat ban kentu, pada aware, yaki patba mongsong sno. Lalu teman kikro, konsama, kentai bercenderang, bagi dia boy renti, jinglang balapendek ke Voice of the People Party, kami ingin pelong wasai kesi ke aku atrik. Si balang hakapor RBG amat kran haga bangin yo ban pensyai iki prateli kimat ki baka parti kalabo bangin tawa naga sarkar kimat ki bakta ikut samla kimat ki bakta ki paradok ki prasnam ki basong shi jaka kaput kimat ki bakta ya uduk rangli haga bede baka khendo basap nalor ki we pak kimat kumta si hisien ida kentujur ki pai ba bakin peni ya ke jingirenti ya ke jingitli ba kani kan dek cap bat mentahi ngin yeng rang ba ku gajat riu bat pendulong yang jing angnot nak ta ka jingbet ka jingbiang jong kilong din di mandin bleshbon ngin seshem la shagasi hakapor RBG ha matran hakaba ngin yo ban plong ye kan dek jinglang pai ba jong Voice of the People Party bleshbon ka development bar ke imlang salang he ka de bani yai ka dekat stag le ke badun kam tam ma klem ka development ngimla ban im klem ke imlang salang ngimla ban develop nadu ka umbam di mencuangim ju yo tikenai umbam di rei nadu bangila yo ke JJM temut ka umbam di kala bit kala biang menta ka ne ke MG NRGS mo kiang teka belah sis pasngi haginong kendong teka ne lele ke ko kalat kabu ko biang tam nam ta pajba yo ya karoi ke par yo ya kam ke jam kilentik sinkin mo nong kumno ki jaka sajan ki pung tong ki pung dokha nadong sedong kene ka pas ngilele nakali ng cukup sarkari kala persyang ban le bha ha kene ka sinong jongi kaji kwa jongi lele kalong ba ngimdai tang bagi kloy lada kadon hang nong ngile chawru mo hang nong kadon ta skim ngile chawru gen nam ta skim nong jidon kam ni pajba jong kene ka sinong gen petulun ni kam petulun da ka jing stu jing mut da ka jing iit ta sarkar ka kit klik nam ta pajba o pajba ru utrelang nam ta kibrio jo ka department hagino ni gibenta nam ta jingdon kam baka sarkar ka ai sa pajba